Ese waba warigeze kwibaza uburyo umuryango w'abagabo utungwa n'imfashanyo zihabwa abashomeri mu gihugu cy'Ububiligi uyu munsi ariwo wicaye ku isanduku ry'igihugu gikize kurusha ibindi muri Afurika ugenzura amamiliyaridi y'amadolari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi tugiye kwinjira mu mizi y'ibanga rikomeye ryashyizwe hanze n'umusesenguzi akaba n'umunyamakuru Fabien Gusoanika n'isesengura ryambika ubusa ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi n'umuryango we. Ibikomeye muri iyi nkuru biragaragaza uburyo aba bayobozi binjiye mu nzego zikomeye z'igihugu nta na rimwe bigeze bagira akazi kazwi uretse kwishingikiriza ku izina rya Sumubyara. Kugeza ubu amakuru agaragaza ko bashobora kuba bari mu mazi abira kubera iperereza rikomeye ku byaha byo kunyereza no guhisha imitungo mu Bubiligi. Komeza ukurikirana iyi nkuru kugeza ku musozo kuko ibyo tugiye kugarukaho bishobora guhindura isura y'uko wabonaga ubutegetsi bwa Kinshasa. Mu kiganiro cye Fabien Gusoanika agaruka ku byatangajwe na Bob Kabamba, umugabo ufite izina rikomeye cyane mu isesengura bumenyi rya politike n'imibanire y'ibihugu. Bob Kabamba si umuntu ubonetse wese. Ni umwarimu mukuru muri kaminuza mu Bubiligi Waloni wabaye intumwa ya rubanda ndetse akaba umuntu uzi neza kandi ufite mu ntoki ze amabanga y'imikoranire y'inzego z'ubutegetsi za Buruseli na Kinshasa. Gusoanika asobanura ko iyo umuntu nka Bob Kabamba avuze abazi neza ibyo avuga kuko afite amakuru y'imbere, amakuru adashobora kugerwaho na buri wese niyo yaba ari mu nzego z'iperereza. Bob Kabamba ashyira hanze ukuri gukomeye. Ubutegetsi bwa Kinshasa buri kwibeshya cyane ko igihe kitahindutse. Mu myaka yo hambere mu gihe cy'abanyagitugu nka Mobutu Sese Seko, abayobozi bashoboraga kwiba umutungo w'igihugu bakawuhisha mu mabanki y'Uburayi cyangwa mu Busuwisi nta nkomyi kuko ikoranabuhanga ryari ritaratera imbere. Ariko uyu munsi ibintu byarahindutse cyane. Gusoanika akoresha ijambo lelu cyangwa se amasega ashaka kuvuga inzego z'ubutasi mu by'imari n'abagenzuzi b'imari b'inzobere financial watchdogs. Bahora babikurikirana isaha ku isaha. Izi nzego zifite ikoranabuhanga rihambaye ku buryo bazi neza aho buri faranga riva n'aho rijya. Ibyo Tshisekedi n'umuryango we bibwira ko bahisha ziriya nzego zibibona neza cyane kurusha uko babitekereza. Igihe cyo kwiba ukajya kubisha mu mabanki y'Uburayi cyararangiye. Ubu buri faranga rirasabwa inkomoko. Tugaruke gato ku mikorere y'amabanki ndetse n'ibigo bivunja amafaranga Bureau de change mu Bubiligi. Gusoanika atanga urugero rwumvikana neza ku mikorere y'izi nzego mu Bubiligi. Uyu munsi kugira ngo uvunje amafaranga y'amahanga urasabwa kugaragaza imyirondoro yawe yose ndetse n'inkomoko y'ayo mafaranga. Ubusanzwe umuntu usanzwe ntiyemerewe kuvunja amafaranga arenga 3,000 cyangwa 10,000 mu mwaka wose bitewe n'amategeko agenga ihererekanya ry'imari kugira ngo birinde iyezandonke rya mafia, ibyo bita money laundering. Ariko se byashoboka bite ko umuryango wa Tshisekedi uvugwaho guhererekanya no guhindura amamiliyaridi menshi cyane y'amadolari n'amayero badafatwa ko kanya? Gusoanika avuga ko ibi ari ibikorwa by'agatsiko k'amabandi ndetse na mafia yibera mu murwa mukuru wa Buruseli. Aba bantu mbere y'uko bajya ku butegetsi nta byangombwa bifatika bagiraga, aho bitaga ba sans référence. Nta kazi gafatika bagiraga, nta mafaranga yinjira yarazwi yabarangwagaho, nta n'amazu yabo bwite babagamo. Uburyo basohotse muri ubwo buzima bwa gishomeri mu gicuku kimwe bakisanga bari gukina kuri za miliyaridi bakayanyuza mu nzira zidasobanutse. Nicyo kimenyetso simusiga ziriya nzego z'ubutasi mu by'imari ziri gukora iperereza rikomeye ndetse rikaba rishobora kuzabakoraho isaha n'isaha. Ibi byerekana ko imitungo myinshi ya leta ya Kongo ishobora kuba iri kunyerezwa igashyirwa mu mazina y'abantu batigeze bagira inkomoko y'imari izwi mu mateka yabo.
hano Kuswanika yinjira mu buzima bwite n'amateka akakaye y'uyu muryango w'abanyamabanga mbere yuko bagera ku butegetsi. Yibaza ikibazo cyoroshye ariko gifite uburemere bwinshi. Ninde uzi umwirondoro cyangwa amateka y'akazi ya Felix Tshisekedi n'abavandimwe be hano mu Bubiligi? Igisubizo nuko ntawe, ngo hafi ya bose babishwagaho n'imfashanyo zihabwa abashomeri n'abatishoboye mu Bubiligi izwi nka revenus sociaux. ni ukuvuga ko leta y'Ububiligi ariyo yabagaburiraga ikabahahira, ni ukuvuga ngo ikabamenyera buri kimwe cyose, ikabamenyeraho kuba ndetse ikanabaha n'udufaranga tw'isabune. Kuswanika atanga urugero rutangaje rugaragaza ukuri kwabaje kuri bamwe mu basaza bafata ibyemezo ikinshasa uyu munsi. Hari igihe umugabo yagombaga kubwira umugore we ati nkwijeje ko tuzasubira mu rugo muri Kongo amaherezo. Kuki yavugaga ibi? Kubera ko uwo mugabo atashoboraga kubaho cyangwa ngo yigurire icyayi adafite umushahara w'umugore we. Uwo mugore akaba yarakoze akazi k'ubuyaya bw'abarwayi cyangwa se wunganira abaforomo. Uyu mushahara wabarirwaga wenda ku mayero 2500 ku kwezi, niwo wari utunze umuryango wose ubu wirarira amamiliyaridi y'imitungo ya rubanda muri Kongo. Tekereza nawe umuntu wabeshwagaho n'umushahara muto, uwo mugore we utagejeje no ku madolari 3000. Uyu munsi akaba ari ugenzura ubukungu bw'igihugu kinini kandi gikize nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi Kuswanika abona nk'ikimenyetso ndakuka cy'uko batari biteguye namba gucunga umutungo munini. Ari nayo mpamvu uyu munsi igihugu kiri kugaragaramo ibibazo by'imiyoborere n'ubujura bukabije buri gukorwa mu maso y'amahanga. Niba utekereza ko wenda abandi bavandimwe ba Felix Tshisekedi bo bari bafite imirimo ifatika kandi ibinjiriza amafaranga, Kuswanika arakubwira ko wibeshya cyane ndetse ko uri kurota ku manywa y'ihangu. Mu bana bane ba Etienne Tshisekedi cyangwa abari babegereye mu Bubiligi, umuntu umwe gusa niwe wari uzwiho kugira akazi gafatika ndetse byibuza wanditswe mu gitabo cy'abakozi ba leta y'Ububiligi. Uwo ni Jean Claude, umugabo wa Isabelle Kibasa. Niryo tsinda ryose ry'abantu uyu munsi birata ubutegetsi. Uyu Jean Claude wenyine niwe wari ufite akazi ko kuba umurinzi wa gereza, abagarde de prison. Kuswanika atanga urutonde rw'abandi bose biyita abayobozi uyu munsi. Abandi bose nka Jean-Claude, Roger Ilunga, Roger Tshisekedi ndetse na Felix ubwe kimwe na Christian. Nta numwe muri bo wigeze agira akazi kazwi. Nta kazi haba muri Kongo mbere yo guhunga cyangwa mu kindi gihugu icyo ari cyo cyose bahungiyemo. Nta numwe wigeze aba mu bayobozi b'ibigo bikomeye. Nta mishinga minini cyangwa mito bigeze bayobora ku giti cyabo. Akazi konyine bari bafite kandi bakoraga amanywa nijoro karako kugenda inyuma ya se, gukurikira Etienne Tshisekedi mu bikorwa bya politike no kumutwaza amakote gusa n'impapuro. Uko niko kuri kwambaye ubusa Kuswanika ashyira habona. Nta guca ku ruhande, nta muntu numwe wari uzi ibijyanye n'icyo bita profile yabo cyangwa se imyirondoro y'akazi i Buruseli, kuko batigeze, nukuvuga ngo ntibyigeze bibaho mu buzima bwabo. Kuswanika akomeza yerekana uburyo biteye ubwoba ndetse n'agahinda kubona abantu batigeze bagira amafaranga kugeza ubwo bakoreshaga amakarita gusa kugira ngo babeho. Yabise plastique. Uyu munsi ari bo bari kuvanga amamiliyaridi y'amadolari mu isanduku ya leta no mu bigo bikomeye. Abantu batazi uko urusengero rw'ikigo rubungabungwa, abantu badafite n'impamyabumenyi ihanitse mu by'imari gusa bakirata impamyabumenyi z'abaringa. Uyu munsi nibo bari gufata ibyemezo ku masosiyete ya leta afite agaciro k'amamiliyaridi y'amadolari. Aba bantu ntibasobanukiwe n'imikorere y'inzego z'imari ku rwego mpuzamahanga. Kuswanika ashimangira ko abana ba Tshisekedi nta kintu na kimwe basobanukiwe. Ntibabizi, batangiye gukora batabizi, kandi ikibabaje kurusha ibindi nuko batazi ko batabizi.
bwo kutamenya no kuba bagenda bavanga ibintu hejuru mu gihe gito cyane, nibyo biri gutuma basahura igihugu mu buryo bugaragara kandi bw'ubuswa cyane. Bazi ko bazabasha kubihisha nka kera mu myaka ya za 90, ariko nk'uko Bob Kabamba yabivuze mbere, amasega cyangwa abagenzuzi mpuzamahanga bari maso kurusha mbere hose. Inzego z'iperereza ziri gukusanya amakuru kuri buri faranga ryose rihurira ku izina ryabo. Amaherezo y'ibi byose Kusanika yemeza ko ari uko iperereza ritararangira cyangwa ngo ryuzure, ukuri kose kuzajya habona kuko ikoranabuhanga ry'uyu munsi ritihanganira ubujura bwa kera bw'abatarize. Ibi bintu byose hamwe nibyo bituma Felix Tshilombo n'abantu be batinya kwinjira mu mizi y'imikorere nyayo ya leta cyangwa ngo bashyire mu bikorwa imishinga irambaye y'iterambere, kuko bazi neza ko badafite ubushobozi, ahubwo bakibera mu gushaka amaronko gusa mu gihe gito bafite ku butegetsi. Kusanika asoza yihanangiriza yerekana ko amabanga ari gukusanywa mu isiri kandi ko isaha n'isaha inyandiko zose zizashyirwa hanze, kuko nta kintu na kimwe bazabasha guhisha inzego z'ubutasi bw'i Burayi ubuziraherezo. Ibi byose Kusanika yatangaje bidusigira ishusho ngari y'ikibazo gikomeye igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiri guhura nacyo muri ibi bihe, kuyoborwa n'abantu batagira ubunararibonye, badafite amateka y'imikorere myiza cyangwa CV yuzuye, ndetse binjiye mu butegetsi bafite inyota idasanzwe y'amafaranga kubera ubukene babayemo ubwo babaga mu mahanga. Murabona mute aya makuru akomeye atangazwa na Fabien Kusanika ndetse n'impuguke Bob Kabamba? Ese murabona ubutegetsi bwa Kinshasa buzarokoka iri perereza ry'inzego z'imari z'i Burayi? Urakoze cyane gukurikirana iyi nkuru kugeza ku musozo.